Тамара Платон-иԥҳа леиԥш иҟаз зуаажәлара рыгәҭыха зыгәҭыхаз аиаша иашьҭаз иҳалалыз ауаҩы иахьа иԥшаара уадаҩуп ҳәа азгәарҭон, уи дыргәаладыршәарц азы нышәҭахь амаҭәа лқыҭа лыхны иаҭааз. Дара ирҳәон ҳаԥсуа жәлар ахақәиҭра роурц азы лара ллагала шырацәаз атәы. Аԥсуа бызшәа аҿиареи аизҳазыхьареи рзышьаҟрыла арҭ аацәа рлагала маҷым ҳәа згәеиҭеит аҵарауаҩ Боча Аџьынџьал. Аԥааимбарцәа реиԥш Аԥсны аразҟи аԥсуа бызшәеи иахылаԥшуаз ракәын. Џьанаҭ гыларҭа Анцәа иҭаат, урҭ ҿырԥшыгоуп. Убырҭ ирҿыԥшны, убырҭ ҳарҿыԥшны ҳаргьы ԥхьаҟа ҳаԥсуа бызшәеи ҳаԥсуа дгьыли ҳахьчо. Ауаҩра злаз, аламыс змаз, апату змаз Аԥсны иҵабыргыҵәҟьаны бзиа избоз ус баша ажәаҟны акәымкәа. Аҵарауаҩ Ҭали Џьапуа-ԥҳа илгәалалыршәоит журналист иаҳасабала Тамара Платон-иԥҳа аинтервиу анлымылхуаз лхымҩаԥгашьатәы. Тамара Платон-иԥҳа аҿар еснагь амҩа рылҭон, ацхыраара ахьырҭахыз дыцхырааҩын, лажәа ҟәышқәа имҩақәнаҵоз рацәаҩын, лҳәоит Ҭали Џьапуа-ԥҳа. Абыржәы лара илымаҳхыз аинтервиуқәа амонтаж ҟаҳҵоит, адырраҭарақәа рылаҳхуеит. Даҽазныкгьы лара лҭахара ашьҭахь абас акыр аамҭа анцахьоу аамҭа азыҳәан даҽазныкгьы лхәыцшьа, лцәажәашьа, лхымҩаԥгашьа ҳанахәаԥшуа оумашәа уаҩы имбарц залшаӡом, убарҭ зегьы лара лдоуҳа амч шаҟа иӷәӷәаз. Абри рымҳәои лыҩаӡара аҟынӡа аҩаӡара акәымкәа аҩаԥшра уадаҩуп уахь уанӡа анаԥшра. Абри аҟара ԥсҭазаараҿы илхылгахьаз ауадаҩрақәа дзынҟьахьаз, дзынԥахьаз ртәы неиҭалҳәо, ауаа ртәы неиҭалҳәо дунеихаан дгәамҵны дара рзы ацәгьа лҳәаӡомызт. Ҳара иахьа иахәаԥшуа иџьаҳшьоит зегьы злара налыжьуаз, излалылшоз ҳәа. Аха ҽаканкахьала усҟан Тамара Платон-иԥҳа Шьаҟрыл лакәхаӡомызт, ус дыҟамызҭгьы. Убыс дахьыҟаз ауп абри лыԥсҭазаара зегьы иагәылган иаалгаз лыуаҩра, лиашара, лара дзықәныҟәоз апринципқәа дрыцәхьамҵкәа, лыԥсҭазаара аҵыхәтәантәи амш аҟынӡа убри зегьы зымҩаԥылгаз. Тамара Платон-иԥҳа дыргәаладыршәарц азы арахь иааиз ашкол хәыҷқәа ирыԥхьеит ажәеинраалақәа. Фатима Гергиев-ԥҳа, Ильдар Дамиров, Аԥсуа телехәаԥшра.